wong lugu panitia Mas Aris, wong lugu panitia Mas Aris, Mas Aris, wong lugu panitia Mas Aris, wong lugu Mas Aris. Ya terus matur kesuwun. Alhamdulillah kamu nih. Oh dimin gak bebek, Mimi kasih ah. Aduh, wong ireng emang kok Mimi. Kok taskian ya. Masih akeh dalam wadone wis kok taskian. Konene lakone beli tutup mantake mah. La ilaha illallah ora nyangka kitaku kemune. Nembek krungu suarane ning kono ku. Bi, tambah lumayan baik. Ken mah hitung-hitung bari apakah nah belajaran mengko bakal wis pinter kan mudah-mudahan be gampang urut duit ya. Belajarane bae semene yang kok masih raki enak nambah pinter mah. Aduh, nambah. La ilaha illallah kin ke majikan om kur teka-tekakin ke. Iya jare sampai lagi nawak obat kanggo kula. Aja rasanya makin nanggak. Alah, ayo. Apa sih Bi? Iku ware teka. Punten juragan Bi. Wah ilaha illallah barang dadi wong sugih sampean awake blentot ya kaki Anwar. Yam. Non. Lagi apa ku nerembisakan kaya kononku? Ya jare dek malah lagi blenak awak nikunku kemuning kuninganan. Blenak awak priwe? Ya akeh-akeh sing dianglu konon kah. Ngangluwe? Ya kadang-kadang je bibinya ndase puyeng je. Kok maning kadang-kadang je wetenge mual-mual. Iku tas muta-muta ku. Uta-utaan aku. Ya dinungi obat ora. Ya ora inanu nek mau obat mah mau kutek bebekaken godhong api-api. Ya. Terus? Ya mbuyong penyakitnya beli nambah waras nambahku jare kula maya nambah nemen bocake. Sirake kaya wedi, kaya gemeter lagi ana masalah apa sih sirake kemuning toli lagi nganglu apa sih sirake? Ngomong kemuning terang-terangan siraku sing dianglu kok. Punten juragan. Kemuningnya siwak sakit juragan. Lagi lara. Nggih. Ya dinungi obat, dinungi jamu ora. Sampun juragan. Tapi punten ya Mbak Juragan. Kinke abot temen jawak sampean barang kinku. Abot priwe sih. Kemuning kok ya punten semono ka. Kinke bocah kene ya lagi meteng kinke. Meteng priwe? Lagi duwe kandungan. Ya meteng ku sapa bapane toli koluan temen. Ya dudu ngomong ngrendhaken ya koluan artine kalamun ya ning sejero ning omah yen kaya konon kunya mengkonon beli. Terus priwe jare sirane? Ya jare kula mah aja sampai bocah kewirangan beli gak. Ya kaget diobati lamun anu mau ora ku. Jeneng kono nyep. Kemuning Kula Gusti. yen sira kudu ngomong jujur karo ya Juragan Anwar. Apa sing mau diomongaken ning Nyanyem bener beli siraku lagi kelaran toli dideleng ning Nyanyem. Ya ku ake pajakan, ana kedongdong, ana pelem pentil silaku lagi duwe penyakit apa sih ngomong karo majikane sira karo Juragan Anwar. Kula siwak sakit masuk angin juragan. Masuk angin priwe? Ngomong jujur sira ajang wirang-wirangaken juragan sebab ning mundu pesigit wong sing terpandang juragan dudu juragan cilik-cilikan juragan gede-gedean Juragan Anwar. Lamun dia sira ki nganglu ngerasa lara ngerasa lagi duwe sakit ya ngomong karo majikan apa kaning majikan apa kaning majikan tua apa kaning Nyanyem bener sira ki omongane Nyanyem aja sira ki lagi meteng lagi ngandung mboten Gusti ngomong Astagfirullahaladzim. ampun juragan
Ajang isin-isinaken ajang wirang-wirangaken sira. Waang war ya. Wang warang-war priwen sisirane kok. Bocah lagi puyeng aja dijejek aja didupak ora wa nakoni dikaku. Ya nafsu bae lamun ya kedadiane meteng apa sing diomongaken ing sira ki gawe wirang. Kebo sekandang sing mengko kena ning endute paribasane kebo siji sing gubah kendut kebo sekandang melu kegawa-gawa blesake nyanyep. Sirane anggepane priwe? Ya rikun mana bebasa Wak. Sapa wong kang gelem mangan ceplik rasa kena pedes ya bokat kun si berbuate ngalan. Ngomong priwe siraku? Ader saumakene kulaka ora wong lanang kudu kadewek ya kun punten semono ka. Ayo terus. Hei. La ilaha illallah. Ampun Juragan. Lamun sira kaya kenen uripe sira ki kaya ki percuma. Kemuning. La ilaha illallah. Takdir bisa dipungkir, pos wirangan dalam kadar bisa dipung apa. Wis percuma. Masih angker kelingan waktu masih bebarengan lama waktu bengayan dan gunawan sampengan ngomong eman padahal kula kumpakti nurut Kemuning aja sampe larawake no. Kari ngomong bae seneku apa ngelesi. Nyong bakate penyakit pun ku pengalamane bibi nok. Apa susah sih nok? Disimpen-simpen asing kaya ngapa gak tetep suatu saat pasti bakal ketangguhan kemuning. Ampura atas kesalahan kula Juragan. kaya nangis sejroning batin pikiran mana-mana Digawani pakaiane. Sira iki barat kemaduan nempel ning bendorone sira ning Juragan Anwar. Sira ki wis ngraupi banyu kecomberan karo Juragan Anwar. Wis ngraupi kekotor sira ki karo Juragan Anwar. Tolong Juragan. Kula aja dipecat saking kerjaan kula.
Balik. Ampun Juragan Anwar. Buntelane digawakaken nyanyem. Dikongkon balik ning dawuke, ning semak, ning embok bapane aja meneng sira ning mundu mesigit. Ayo. Tulis waris berdiri ketulis kegawang janji. Kegawang janji. Ayo. Ayo. La ilaha. Hei, Wak, Wak. La ilaha illallah. Jadi sampean ku ngusir Kemuning. Ah, ya kunene priwe. Bakatek Kemuning metu sing omah kene kita kepada bae metu, Wak. Siraku ngomongnya ki dawak kini, lamun ngomong kayak konon nyanya, beli cendek masalahnya. Tulis sampean ku aja sombong-sombong teman, Wak. Aja dume sampean lagi ketunggon dunya. Nyong dunya kini weru, Wak. Atir ka dunyane mantu sampean. Bakatek ande bengen, uripe sampean kaki angbar. La ilaha illallah. Mangan galuru mana? Ning sampai pasar sampeanku. Sombong sampeanku ya. Kang lebih kaul ampun lebih kaul. Sampun nali selawase. Aja ngomong kayak konon sih. Wibawa kehormatan Anwar ning waktu kin dipertaruhaken. Sebab mantune kita wong residen ning lingkungan Cirebon, tepatnya ning residen, ning kantor residen Cirebon, siapa sing beli kenal mantu kita? Jadi aja ngomong kayak konon, kita gawe wira. Lamun dia kedadane bocah ki meteng, langka sing dadi bapane, kandungan lan bobotan sing ning wetenge Kemuning. Apakah anggapannya sira beli bakal gawe wirang karo keluarga mundu mesigit nyanyem? Bapak Kusnan yang Bapak Taman, Bapak dulu ketuan belajan, Mame Alin, sing di warung arep dewek. Ayo digawa balik. Balik Kemuning. Ayo balik. Permisi Juragan. Balik. Ya balik, balik aja belak balik. La ilaha illallah. Ayo balik. La ilaha illallah. Balik. Jahat sampeanku ya. Sing aran dunya aja kanggo kadiran, Pak. Selagi masih ana uripe, kula karo sampean tak tonton, Pak. Akeh wong sugih dadi melarat, Pak. Ngomongnya sira aja ketrawasan nyanyem. Oh, adir sampean kok ora bisa makaya dewek nah. Kepokokin ki ngajiraken dunyane mantu ora kene. Ah, bocah. Oh. Blagas sampeanku. Kemuning diusir. Ning dawuh kiraku sing raine kaya blentungku. Tenan tadi batong. Ribut apa? Ribut apa? Lah lo Gusti Pangeran si kaduan kok si katon gubrek bae. Nang apa? Nang apa Rama priwen sampeyan aku priwen. Kemuning diiles, dijejek, dijambak, didungsuk-dungsukaken. Mau. Iya mauku. Ya Allah sampeyan. Jahat kunok. Ngomongnya sira ki aja keluwihan nyanyem. Kita mau ngomong kenyataan, Mbak. Ora gawe-gawe. Kapan? Bakate sampean lagi durung duwe mantu Belanda kayak ngapa sih bisa ta sampeanku nyenengaken anak, bisa ta bahagiaken anakku. Waduh. Oh, ngaturaken dungane mantu sampeanku. Blabah sampeanku. Wong becik ketitik wong lapas diketara. Wong bener pasti ketara. Kawitane priwen sing dadi lantaran apa? Ya barang tinem tuh bakasan kemuninge sakit. Ya teko obat iki wis oli obate kirama. Saking emane kula ning sing dadi bujang tas mangkat kene ning K24 ngapotek. Jo, Sujo anake bapak. Hari kudu cetari kudu jujur mah bapak wis nafsune ki wis beli ketadah, wis beli ketahan. Bareng manjing ning uman delengaken nyanyem lagi rerewes lagi nangis karo Kemuning. Ketiba bayang goreng ora disangka.
radinya nanya. Weru beli masalahnya. Lagi mau makan dak? Kandane priwe. Kandana kemuning kuja lagi sakit, plenak awak. Ya, Mulane gajah turu bening penggulingan. Jadi kan kula kan aja sampai ketempuan ora dari mama kini Rama. ya terus. Jadi makat, nggak sunbi menang ning kene. Terus. Tangnya kena kongkon mangan dingin. Mengkone dari mah pengen jobrek obat ning apotek son. Ya. Ya tak gawa kena obat dari kun siraman lagi apa? Obat apa kono sing digawaning siraku? Ya parasimol. Parasimol kok obat apa? Larendas. Parsimol kok obat WC kunku. Pembersih WC kunku. Maksaya wong lara-arep nang dupahi pembersih WC mah. Sirane goblok nyanyeme bungker. Ya bener kun orang. Goblok ku sirama dinggo. Rama kabakasan dari Malara kan kok kaken obat kuwen ning apotek ku. Sirama beli ngerti beli weru arang ujure kuno jo. Nok anake bapak bisane bapak kesewut amuk-amuk beli ketadah ning nafsu nek karena kemuning ki beli lagi lara ndas beli lagi lara yekan ora lagi lara nyatane jo anake bapak priwen Pak. Jo Allahu Akbar. suju Nun Pak. Kok matane nepluk kok. Nun Pak. Nun. Priwen Pak. Nang apa priwen tuh kita magemet. kemuning ku metang Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah Gusti. Aduh. Sampean ki priwen. Sampean ki priwen lagi daftar nak kemuning kah sampean ku priwen. ya kegila-gila. Sing bener gak Pak? Sing bener. Sapa sirarane kakana. Tarik kemta. Duduk. Sapa kana. Berarti Kita makin ke harapan ibu kemuning kin priwen bae ka masih dulur kin. Jadi bener kayak konon. Ya, kemuning lagi petang. Nyam. Oh. Arep mendi sirah. Arep niburi kemuning. Nyam sirah arep mendi. Ora arep niburi kemuning. Arep apa niburi mana-mana ning kemuning kok? Ya pokoknya mah kita ki wis kaya wis ora betah konon ka. Bebujang ni sampeanku sebab kelakuane bapak niraku sombong kinke. Oh, malingane wong sugih. Oh, ning wong mlarat rupane ngecek. Oh, atur wong sugih pirang-pirang. Beli sampean dewek. Oh, bokat besok keben, umahe sampean kebakaran, kegarongan, kita mendongakaken puas ladas. Nyam. Jare sirah wis kawin goib. Harus apa maning Ning di anak kita ning corona sih. Beli, wong sampean mau wong jahat. Jahat priwene sirane maning. Luru majikan sing model kayak dari makilaka. Aduh, Laka. iya Beli kono, Jo. ora nok masih akeh nok. Pokok kata tonton kauripane sampean, Rus yakin bakal terbongkar sampean ki. Nyam. Nyam. Permisi. Nyam. Ada jahat. Wah. Nyam. Aduh, main lagi. Nyam. Jahatan. Kelirik kok. Dibongkar itu. Ubah dibiak-biak. Aduh, main rusak Pak. Sampai miring kayak kono nyanyi. Jahat Ini sampean. kita rusak beneran. Ajak kayak konon sirah. Aja kayak konon apa sampean? Cang harap ngomong siraki. Endi buntune, endi ngomongnya pungkase, tekangen di bae nang ngomongane sirah kayak konon nyanyem. Yes pokoknya matir manusia kiala ini lebak paraning banyu kok Ya. kalau bener katangan wong salah kok kasele Pak. Oh kayak konon. Ya tontonan bak kayak konon mas sirah kunyam. Tonton pokoknya. Tontonan. Aja dupaki uma balik kita sirah. Permisi nok. Bocah. Tonton sandiwara ki mateng maghrib. Lara kering beli bakal kita niliki ning sampean. Aduh nyam jare wis Sampai tekangen dog ning kono wis. kadang telape. Hari bocah kun kuku. Meni gak sedelat Pak. Aduh. Kok iya. kodin pikiran teman si kini ya Iya, dari iya. Maki. Mami, Mami dari mah. Mantu tak kuno. Papi, Mami. Mantu. Papi datang, Mami. Makin ira. Ya.
Selamat datang mantu. Ya, selamat datang Bapak. Kehadiran mantu tepat dengan apa yang terjadi di lingkungan rumah. Sekarang mantu harus tahu ada masalah apa di lingkungan rumah mertua mantu. Bahaya Kang Mas. Bahaya. Iya. Bahaya priwen, Dok. Ya. Rama. Non. Gak sampein besing cerita. Dari meko sinda selara ge pengen mengguri dingin langgulati bodrek. Si Rama blindas sing laraku. Rasa-rasa kayak nyanyem mau ka. Pengen wis gua. Kandane sampene karo Rama dingin ya. Sampein dau balik kulene pengen masak, pengen mangan. Iya, iya. Kegawa-gawa genang nyanyem si raku. Barangnya mah pengen. Menengar Rama. Aduh. Balung. Ya juragan. Mantu. Siap, Bang. Ada masalah sedikit kaitannya dengan pembantu Pembantu? Kemuning. Oh, si Kemuning? Betul. Ya, katanya dengar-dengar Kemuning tuh lagi nggak enak badan. Nah, begitu mantul Lagi sakit. Bener Ya. begitu. Ai perhatikan Kemuning tuh selalu murung terus tiap hari. Betul. Sakit apa itu? Ya sakitnya mah nggak tahu mantu. Kadang-kadang kepalanya pusing, kadang-kadang perutnya sakit. Oh ya? Ya banyak yang dirasakan oleh si Kemuning begitu. Ya. Jadi sekarang ya tentunya mantu harus tahu apa yang bisa untuk diselesaikan masalah Kemuning. Jangan sampai masalah sakit atau penyakit yang diderita oleh Kemuning ini menjadi masalah besar di keluarga yang mertua, keluarga mantu, begitu mantu. Oh gitu. Iya, caranya bagaimana? Bapak Juragan Anwar, Siap mantu. kalau perkara cuman pembantu itu sakit, ai tanggung jawab biaya pengobatan itu ai punya pembantu Kemuning, saya yang akan tanggung. Saya yang akan tanggung. Thank you, terima kasih mantu, terima kasih. Iya, Pak. Berarti secara langsung mantu akan menangani penyakit yang diderita oleh si Kemuning. Aduh, terima kasih, Iya. terima kasih sebelumnya, terima kasih. Kan ada dokter pribadi Iya. di Kresidenan Cirebon. Betul, Untuk betul. itu minta penanganan yang tepat. Jangan sampai penyakit yang diderita Kemuning ini jadi masalah besar di lingkungan keluarga. Ya juragan, mertua, begitu mantu. Siap Bapak Thank you, Juragan. terima kasih. Balung, coba yuk kontrol di dalam ruangan pembantu. Yuk bawa ke sini tuh Kemuning. Oh, Kemuning sudah pergi mantu. Katanya sakit. Walaupun sakit, mungkin karena sakitnya sangat parah, jadi sekarang pulang kampung. Jadi begitu mantu. Untuk itu kedatangan mantu beserta semua para bendega, para cucuk, para centeng yang setia sama mantu, sekarang harus punya tindakan tegas bersama-sama dengan saya Juragan Anwar untuk menuju ke rumah Kemuning. Begitu mantu caranya untuk menepis jangan sampai berita sumbang di kalangan masyarakat.